Omuhwezi wa RDC habwa Kanungu obuyaba narambura embuga nkuru zegomborra ya Kyembe yayoreka obutashemererwa bw'omuringo gwa ofisi zegomborra zayombekirwemu. Batungire startup fund. Mu startup fund bakaba biine miliyoni 31. Konka miliyoni 31 uko bazikozese bakazikozesa baziba. So mu kuziba kunijira hano ashanga bombekira akakantu karashwana kakamena. Kakaba katine wareba nko kuba bakombekira tukataha mu munda na furowe ketariho bombekire nk'ikiju cy'enkoko. Ogu najyango ihireho na no kombekwa kubi kwembuga nkuru zegomborreje n'abakozi tabakwija ha mirimo ngwabwo kuba burwa kwikaho nashanga bataruho. Abayihaye izindi seta ha district izinareba batire omupapura byabo muri miliyoni 4.5 atanu ngwejo ngune yasigire rangi ngwamo no kukamarira mwene nico nari kuterera kashiya ngwa ijanshobororere we mu invoice zeye akakaju kagenzero shingi zingaye konka chief tariho kashiya tariho abo beye barakushobororera. Kansara wa district awe gomborreje nagira ngu nobwo abakozi batarkwija ha mirimo tabaine na za office zo kubashitamisamo. Twine offices already and ne problem yitu kuza kubugana kanseri kuza kutandika teyina hera sitama abakozi abutwine bona tibina hibara sitama already office akarumu kamwe gombora chifara ka sharing na kashiya na chamanero sisiri akandi kalimu CDO urambwe twine problem yo kushanga tutine structure nke gomboransa. Oguyagaruka yatuma isangu naba planingire kombeka mwanya ogu bakakikora kubi kandi gomborre initakarhango abyona waurankezo sente zone zibatireho ni nyingi zishime kwa zirombeka ki akakantu kandi na no mwanya itaka iri twine hano iri turukozesa nke gombora gito rya government itwaga twine hano itwaga twenda kuteka gombora urango akaju akubombekeye gwagati bakakombeka gwagati yitaka bakabe barakateka mu rubaju according to plan itkabe turete weche amani abwe gomborreje nagira ngo bwahatuwe na kanso ye tabaineho kushtamse nkiko nambweno nibazita hansi yeme mwenu amazima go garingu twine hekizibu cyango munonga office industry chairman ndagisharinga na kashiya we gomborora hamwe na gombora chief then akanda karyango karuho harimo CDO habemu owebyo buhinji no bulisa habemu owebyo buyonjo habemu ba parish chiefs so really titwine mwanya kandi ezo office zone kudi kuzigamba zikabe ziremarira zino mwanya gwazo kusitama mwenu turi haha twine ekizibu eco busitama nke gomborora kandi kindi hati nyine kanso titwine aho kusitamisa kanso na hati nchari zo kutera mamisho omuri Kyembe yone aho turasa kusitamisa kanso so tikine kizibu cyango munonga uba turazo munda y'umuti. Gashakwa Jacob nuwamanyo mu Kanungu ya kashiya yishemere kuberimu office ya